Re le ba sehlopha sa ditaba tša leleme la Sepedi re a lamogela le babogedi ba rena ba kanala ya DTT re le solela pele dihlogo tša tšona. We have been notified that 2 South African nationals have died in this ongoing conflict between Palestine and Israel. Afrika Borwa e kgonthišišitše go hlokofala ga ma-Afrika Borwa a mabedi dikgohlanong tša Israel le Hamas. I'm committing that I will go and meet the family because I believe that that situation needs some support. Ba lapa la lekgarebe ba nyaka dikarabo morago ga gore le se sa kgona go arabela go tloga mola lebelegago ngwana bookelong bja Bethel ka Mpumalanga. South Africa. Bafana Bafana, the 1996 victors, they are making a grand return after being absent. Dipapading Bafana Bafana e tla emeletšana le Namibia, Mali le Tunisia go Group E phadišanong ya AFCON išago. Bageshu Thobela ke soretsela le mošomi mmogo Tryphon Ntswelengwe. Ma-Palestina a ikanne go lwa go fihla go itšwa leroti la mafelelo la madi. Se ka morago ga gore Israel e kgopele badudi ka moka ka leboa la Gaza gore ba huduge ge e le gare e kgoboketša ditanka tša ka fase go itukišetša tlhaselo yeo e letetšwego go arabela tlhaselo ya sehlopha sa bahlabani ba Hamas. Mokgatlo wa ditšhabakopano o re go huduša batho ka moka ga go kgonege ka ge go kgaotšwe mohlagase, dijo, metse tšeo di hlaelelago ka Palestina. Ge seemo se tšwela pele go gakala ka Gaza, mmušo wa Afrika Borwa o tsebišitše gore tsebišo ya Israel ya gore batho ba go balla go piliono tee fegolana tee ba tlogile molwaneng wa ka bodikela bja Gaza mo diiring tša ka tlase ga tše 22 ga se badiše diwela. Seo ke ka ge seo se ya go hlola tšharakano ye nngwe ka ge go sena le didirišwa tšeo di lekanego go akaretša batho bao. Motseta wa Palestina ka Afrika Borwa Hanan Jarar o re seo se ya go hlola masetlapelo. As far as Israel admitted that it has dropped more than 6,000 bombs on Gaza alone, we are talking about 300 kilometers squares in that small area, killing more than 1,700 Palestinians, injuring more than 7,000 Palestinians. Ifela bahlankedi ba Israel ba re ba ikamologantšitše le se ka ge dikgohlano di sa tšwela pele. It's a war that was forced on us by a brutal, inhuman terror organization. Mmušo wa Afrika Borwa o lota mehlala go tsebišo ya gore ma-Afrika Borwa a mabedi a lobile maphelo a bona dikgohlanong tše tša ka Middle East. We have been notified that 2 South African nationals have died in this ongoing conflict between Palestine and Israel. The verification process is currently underway because one of the individuals is reported to have an Israeli ID number. Ditaba di le bjalo bobedi mahlakore a kgwathile taba ya go hloka pelo ga sehlopha sa Hamas. They are so proud of what they did. They videoed it themselves and they posted it to social media. Beheadings. On the Israeli allegations of killing civilians and beheading of babies, which were unethically and unprofessionally adopted by many Western media outlets, this is completely shame that these media outlets follow such lies and Israeli propaganda. Ge ile ntwa e tšwela pele go loya seo ka ge go se lehlakore lefe leo le bontšhago go ikana le go bea marumo fase. Re le kgopetše maikutlo go potšišo ya rena ya lehono mo re rego maikutlo a gago ke afe morago ga dipego tša gore ma-Afrika Borwa a mabedi magareng ga bao ba lobilego maphelo a bona ge dikgohlano magareng ga Israel le Hamas di loyela pele. Nna ka nosi maikutlo a ka a utlwile botlhoko go utlwala mme
ke ne ke re a mewa ya bone iponene kgotso. Ke ne ke nagana gore ga puso ya rona ya Afrika Borwa e tla ya ko nageng ewa ya Iseraele ya go leka go pholosa ma-Afrika Borwa ba ba ko nageng ewa pele ga go senyegela go ya pele. Maikutlo wa ka e tloga e le a maswabi kudu ka matla gobane batho ba ba lobilego maphelo a bona e be ile go selela malapa a bona. Jwalo re go meleko le metswalle ba ba latlhegetswego ke maloko a bona re ga ba gomotse ge re le ma-Afrika Borwa re lla le bona re le rena re latlhegetse jwalo ka bona. Ke utlwa botlhoko go nna le ma-Afrika Borwa a lobileng maphelo ko Iseraele. Ne ke kopa gore puso e ka thusa ka pela go sireletsa ma-Afrika Borwa a leng ko Iseraele gore ba kgone go tla gae. And then ba ba lobileng maphelo ke re a moya ya bona e robale ka kagiso. Ena ke taba e utlwisang botlhoko haholo ho elellwa hore ma-Afrika Borwa ha ile dinaheng tse ding ha a bolokeha, empa rona re jwalo ka ma-Afrika Borwa re batho ba hlokomelang batho ba dinaha tse ding ha ba etetse Afrika Borwa, mme sena se ka senya maqhama pakeng tsa baahi ba Afrika Borwa le ba dinaha tse kantle. Khansele ya go tiišetša boleng bja ditlhahlobo tša marematlou Umalusi e re ba itukišeditše go hlokomela le go laola go lekanetša ditlhahlobo tša marematlou tša 2023. Eupša ditaba tše dingwe di tsošitše dipolelo di akaretša kgaotšo ya mohlagase yeo ya mago barutwana le tšhireletšo ya dipampiri tša ditlhahlobo tšeo di ka šwahlišwago. Mohlankedi phetiši wa Umalusi Ngaka Mafu Rakometsi o bontšitše matshwenyego ka bosenyi bja go rekiša disertificate tša marematlou ntle le molao. O ntšhitše temošo e bogale kgahlanong le bao ba rerago go šarakantšha le go ropa ditlhahlobo. Umalusi will be monitoring the conduct of the examinations to ensure full compliance with all the relevant regulations. As we always do, we wish to advise all assessment bodies to make alternative arrangements for the supply of power during the writing of the examinations to mitigate the possibility of load shedding. What the Department of Basic Education has done is that they've spoken to ESCOM, and with ESCOM facing the challenges that we all know, they've tried to look at the subject that needs electricity. I'm talking here about ICT, which uses computers. I'm talking about all other subjects that need electricity. Badudi ba letlhabile ka ntlenyana ga Brits ka Northwest ba re tshenyo ya seteišene sa ditirelo tša go tima mollo e bakilwe ke go hloka boetapele dipolitiking. Seteišene se sa go ja dimilione tša diranta se agilwe le go abelwa masepala wa selegae wa Madibeng ka 2015. E fela ga se saka sa šoma. Moago ono o neng o tshwanetse go dirisiwa jaaka fire station o phuagantswe. Baagi ba re seno ke tlhoba boroko. Go botlhoko ka gore building e khale ntse eme fela so azange ya bereka, and then a re itse gona plan a gona se seriwang so a re itse. Mokgatlo wa baagi wa re masepala o reteletswe ke go sireletsa thoto eno ya setšhaba. Gona leadership, and leadership e leng teng, they don't care, even they don't care about the needs of the people, because even today, ever since project started, even today I read over how many houses tse fileng gona mo letlhabile. Bolaodi ba masepala bo dumela fa go ntse le botlhaswa jo bo diragetseng. Boeteledipele ka nako bo ne ba palelwa ke go tsena le go tsereganya go fitlhelela setheo se boela ko maemong a sona, go nne le badiri ba ditimamollo go nne le tsamaiso e tshwanetseng, dilo tseo di paletswe go nna teng. Go le jalo boemelo bono ba dibese le bone ke nngwe ya diprojeke tseo di latlhegetsweng ke madi ka ntlha ya go se wediwe. Molemo wa motho wa SABC News, Brits Letlhabile.
le sa amogetšwe. Ba lapa la lekgarebe leo le bego le ile la etela bookelong bja Bethel go yo belega ba nyaka dikarabo go kgoro ya maphelo ka Mpumalanga. Se morago ga gore Nthabiseng Kalake wa mengwage 20 a fetoge motho fela yo a sa kgonego go itirela selo morago ga go etela bookelo bjo dikgwedi tše 6 tša go feta. Ba lapa ba re baoki ba gana go ba nea direkoto tša kalafo. Lapa la Nthabiseng Kalake le ka gare ga kgakanego se ka re ba itukišetša go amogela lesea morago ga gore a belege bookelong ba Bethel dikgwedi tše 5 tša go feta. Lethabo la bona le ile la fetoga mahloko mo le ga bjale go sa tsebile go seemo sa bophelo bja gage. Nthabiseng o ngene esibhedlela uqale o re ge Nthabiseng a ya bookelong e be a le gabotse re makatše ge Nthabiseng a šetše a le maemong ao a lego ka gare ga ona. Isiyati yatsimbile hamba ayisibhedlela ka morago dikgwedi tša go išana pele le morago ba lapa ba ipiletša gore ba thušwe. Siwumndeni asiphathekanga kahle. O re rena bjale ka lapa re kwele bohloko ka se se tlhagetšego Nthabiseng re kgopela thušo gore a boe gae. Akukho nje uku-right. Kgoro ya tša maphelo ka profenseng e kwešiša maemo a balapa ba lego ka gare ga ona gomme e re e na le maano a go tla go ba thuša ka tšeo ba di nyakago. I'm committing that I will go and meet the family because I believe that that situation needs some support. So if I have to personally go there and with my team and look at the support that we can further give to the family during this difficult time. Lapa ga bjale le tšere magato a semolao. Ka 2018 kgoro ya maphelo ile ya lebana le ditefelo tša go balelwa go dibilione tša 7.6 tša semolao ka lebaka la go hloka šedi. Tšhelete eo e beilwe pepeneneng maemo a fokolago ka tša maphelo ka profenseng e le go yeo e tlhotšego gape koketšo ya mahu ao a bakago a thibetšwe mo mengwageng ya go feta. Hlatse ya mathomo ya tsheko ka gare ga tsheko e buditše kgorokgolo tsheko ka Pretoria gore Muzi Sibiya e le molatofatšo wa pele molatong wa polao ya Senzo Meiwa o be a bonala a sena bothata ge a be a ipobola go yena. Mokolonele Mtlanganyelwa Mbotho o file bohlatse bja gore Sibiya o ile a ipobola ka lona letšatši leo a swerwego ka lona ka la 30 ka kgwedi ya May 2020. Mbotho o boletše gore Sibiya o be a sena dikgobalo le ge ile dife ntle le tšeo di bego di le diatleng tša gagwe ge a be a kgokilwe matsogo. Se se thulana le bohlatse bja Sibiya le molatofatšwa wa bobedi Bongani Ntanzi bja gore ba ile ba tlaišwa gore ba ipobole. Mbotho e le go lephodisa leo le rotšego modiro o ile a swara molatofatšwa wa mathomo. Muzi Sibiya o boletše bošegong bja letšatši leo a swerwego ka lona ka Mbisa Ekuruleni. Mbotho o file bohlatse bja gore Sibiya o ile a tsebišwa ka ga ditokelo tša gagwe ka moka pele a dira ditatofatšo tša boipobolo go akaretšwa le tokelo ya go ba le moemedi wa molao go Sibiya a bontšhago gore ga mohloki. Ge nako yeo e le bjalo o ile a se bolele selo gore o hlasetšwe le go tlaišwa. Lephodisa leo go bolelwago gore le tšere dintlha tša Sibiya go letetšwe gore le tla tšwelela tshekong e latelago. Molekgotlaphethiši wa tlhabollo ya leago ka Free State Motshidisi Koloi le balatofatšwa mmogo ba babedi Vusimusi Rajuli le Serake Lieu ba filwe peile ke kgoro tsheko ya selete ya Kroonstad. Boraro bjo e le go molekgotlaphethiši Koloi molaodiphethiši kgorong ya bodulo bja batho Vusimusi Rajuli le moeletši wa sepolitiki ka kantorong ya meyara mogolo wa masepala wa Matšhabeng Serake Lieu ba lebane le ditatofatšo tša bomenetša bosenyi go gweba ka tšhelete mo go sego molaong le go tshela molao wa taolo ya ditšhelete tša masepala. Go kwagala gore boraro bo ile ba iphepa ka diranta tše 150 tša masepala wa Moqhaka fao ba boletšego maaka a gore tšhelete yeo e tla šomišetšwa go lefela seletšwa nakong ya thutofahlošo ya Nelson Mandela. Ho tlalewa hangeo ena e amana le diketsahalo tse etsahetseng ka selemo sa 2017 ka nako eo letona la ha jwale la ntshetsopele ya setjhaba e ntse e le ramotse wa masepala wa Moqhaka
ho tla lewa ho sa latelwa metjha e nepahetseng mme ho boetse ho sa hlahiswa hore Rajuli eo e neng e le mofani wa ditshebeletso ka nako eo hore e ne e le molaodi wa khamphane eo mmoho le koloi. Ka bobedi koloi le Rajuli ba lokolotswe ka beili ya diranta tse 10,000 motho ka mong ha motsamaisi wa mehleng kantorong ya ramotse wa masepala wa Moqhaka e leng leo a lokolotswe ka beili ya diranta tse 5,000. Teng ba kgutliseditse morao fitlhella di 4 tsa December mo e leng hore ba latofatswa ba tla kenya kopo ya hore ba fuwe ka dikhopi tsa dokete. E nngwe ya ntho e nka hlalosang ke hore ho na le condition e beilweng ho ya hore ba ntshwe ka beili ke hore ba seke ba contacta ba latofatsa ba buelli ba dipaki tsa mmuso e le hore ba di contacta directly kapa indirectly. Baqosuwa ba boetse ba hlahella ka pele ho lekgotla la ditlolo tsa molao tsa kgwebo kapa Special Commercial Crimes Court menyewe e kgutliseditswe morao ho fihlela ha kgwedi ya Tshitwe e hlola matsatsi a 4. Makgala Masiteng, Lefapheng la Ditaba ho SABC Kroonstad. Khansele ya Bosetšhaba ya Afrika Borwa ya bao ba sa bonego SANCB e kgethile boetapele bjo buswa se nakong ya conference ya bo 44 yeo e bego e swaretswe ka Polokwane, Limpopo le Hono. Go le bjalo ba bangwe ba dikemedi ba tšweleditše dingongorego ka dipoelo tša dikgetho kopanong ye. Ba tšea karolo conference ya mokgatlo wa batho ba ba phelago ka bofofu ba amogetše boetapele bjo buswa le maloko a tlaleletšo a Khuduthamaga. Jean Mokola o kgethilwe bjalo ka modulasetulong mola Allen Small e le mothuši wa gagwe. Elzra Krukam o kgethilwe bjalo ka ramatlotlo ntle le phenkgišano. Boetapele bo lebane le morero wa go lwela ditokelo tša batho ba ba phelago ka bofofu. Maikarabelo a mekgatlo eo e leng maloko a SANCB ke go thuša le go thekga batho bao ba foufetšeng le ba ba bonang gannyane, go ba fa thuto, go ba thuša ka rehabilitation e ba itse ba foufala ba godile, go thuša ka go tloša dikatarat le go dira dinyakišišo ka dipholo le diphodišo tša bofofu. Le ge go le bjalo ba bangwe ba maloko ga se ba amogela dipoelo tša dikgetho, ba latofaditše maloko a mangwe ka go se tshepagale. Ba tla go tsa magato a go iponagatsa ko IEC Limpopo, especially mo Polokwane, go tlhagisa matshwenyego a rona ka sengwe le sengwe se se iragetseng ka tšeko mo Limpopo conference, because ne ba sa latele constitution ya rona gotlhelele. Maloko ao a sa kgotsofalago a ra tlo ngwalela mokgatlo wa dikgetho wa IEC go ipobola kgahlano le dipoelo tša dikgetho. Ke Mahlatse Phaladimo, ditabeng tša SABC, Polokwane. Badudi ba Pakistan bao ba nago le dikgwebo ka Fortsburg ka Johannesburg ba re ke bona ba tšwa sehlabelo ba bosenyi le go lefišwa šunya ke maphodisa le bahlankedi ba bangwe ba kgoro ya merero ya selegae bao ba šetšanego le merero ya bafaladi. Kgatišo ya video yeo e phatlaladitšwego go dikgokagano tša leago e laetša monna yo a emego ka ntle ga lebenkele tsoko gona Fortsburg a tšhošetša maphodisa le bahlankedi ba merero ya selegae gore ba tsene lefelong leo. Bagwebi ba ba tswang kwa nageng ya Pakistan kwa Fortsburg le Mayfair ba re gona le badiredi bangwe ba puso ba ba akaretsang mapodisi ba batlang madi mo go bona ka dikgoka. Mo videong e phasaladitsweng mo mafaratlhatlheng monna yo bonalang a le kwa Fortsburg o bolelela mapodisi gore ba seke ba ya kwa lefelong leo. I have no fight with any immigration officer fight or any police officer. Who I have a fight, please. Whoever try to bribe you, don't come to my side, especially Fortsburg. Don't come this. I'm telling you, I'm ready to go prison. I'm ready to go anyway. And I'm ready to do anything. Bagwebi bano ba re badiredi ba puso ba batla madi mo go bona mme fa ba sa ba neele wona ba sosediwa ka go gobatsa ba malapa a bona. The community have complained of extortions coming from the members of the South African Police Services as well as immigration officials, as members of actually SARS, as well as the members of the Johannesburg Metro. But the matters was addressed yesterday. Fela mapodisi a ganeditse seno ka gore ditatofatso tseno di ka ntlha ya gore tiro ya mapodisi ya Operation Shanela e lebane le dithoto tse di seng mo molaong.
The SAPS management believes that the video is a form of a retaliation by counterfeit dealers. The police are not going to be dictated by anyone as to where they have to operate. Operations will be conducted in areas known to be hotspots for counterfeit goods. Mo bekeng eno tokololo ya komiti ya meyara ya tshireletsego ya baagi mono Johannesburg Mqini Chwaku o nnile le kopano le bagwebi kwa Mayfair mme o tshepisitse go batlisisa ditatofatso tseno fela o gatelela gore bagwebi bano ba tshwanetse go obamela molao. Most of the shops that they are owning, they don't comply in terms of the Fire Brigade Act, they don't comply with the Building Control Act, they don't comply with many of the bylaw acts and all of that. Batlhokomedi ba le 660 ba tlile go thapiwa mo bokhutlong jwa kgwedi eno go netefatsa gore bagwebi bano ba obamela molao. Ke lebogile botlholo wa dikgang tsa SABC Johannesburg. Bjale a re boneng ka boripana gore mebaraka e be eme bjang ge JSE e tswelela pijana ka iri ya bohlano. Ranta e matlafetše ge e bapetšwa le ditšhelete tša dinaga tše dingwe tše kgolo. Tšhupane ya theko ya dišere ka kakaretšo e fokotše. Theko ya dirafša e kaonafetše ntle fela le ya oli. Bagešo di felela mo gopolang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go marangrang a dikgokagano fa o le ka kgathago tema gona ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lesolela tšona go sasa ka kotara go tšwa go iri ya boselela mo go SABC 2 go latela kakanyo ya maemo a boso Thobela.